согуштун куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери жана оруктагы эмгекчилер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору четке кагуу жөнүндө экинчи окууга киргизилет. Демилгеч депутат Салянова Айда Жеңишбековна эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетте караган. Баяндамачылар Пирматов Исхак Айтбаевич, аталган комитеттин төрагасы, чакырылгандар Мамытова Лунара Улукбековна, эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары, Кедеев Нурсейит Бектемирович, коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет төрагасы. Сөз Исхак Айтбаевич сизде. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу Мирлан Исакбекович, урматтуу депутаттар. Мыйзам долбоору боюнча кыскача маалымат берип койсом, бул мыйзам долбоору 41-45 жылдары улуу ата мекендик согушта каза болгон жана дайынсыз жоолгон катышуучулардын үй бүлөлөрүнө социалдык кепилдиктер жана кепилдиктер менен байланышкан маселелерди жөнгө салуунун алкагында жана ушул чөйрөдө мыйзамдарды өркүндөтүү максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоору менен дайынсыз жоолгон аскер кызматчысынын жана улуу ата мекендик согушта дайынсыз жоолгон аскер кызматчысынын көмүлгөн жерине жакындарына жана туугандарына акысыз барууну ушул мыйзамдын камсыз кылуу бөлүгүнүн колдонулушу жайылтылган адамдардын так чөйрөсүнө белгиленген. Согуштун куралдуу күчтөрдүн ардагерлерин жана оруктардын эмгекчилер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүнү киргизүүнү каралат. Башкача сөз менен айтканда, улуу ата мекендик согушта курман болгон аскерлерибиздин Европа мамлекеттеринде жана Россия Федерация, СНГ мамлекеттеринин территориясында табылган болсо, республикалык бюджеттин эсебинен 3 туугандарынын ошол жергиликтүү жана республикалык бюджеттин эсебинен ошол жерге барып кабар алып келгенге мүмкүнчүлүк берет. Биз бул мыйзам комитетте 1 жыл 3 айдан бери карап, өкмөттүн берген маалыматтын негизинде четке кактык. Комитеттин чечимин колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Айтылгандай четке кагылыптыр комитетте. Табло бериңиздер, суроолор болсо, кол көтөрүп суроо талкууга. Жазылып атышат. Сөз депутат Рыспаев Кожобек Жайчыбековичте. Саламатсыздар. Рахмат. Мирлан Исакбекович. Мындайда четке кагылса, урматтуу депутаттар, муну эми талкуулап деле кереги жок болуш керек. Муну талкуулаганбыз. Менин сунушум биринчиден. Экинчиден, эми бул мыйзам өзү негизи мындай мааниси туура эмес да. Ошол жака барып кабар алып келиш керек дейт. Кабар алып келеби же Куран окутуп келеби аяка барып? Мындай непонятный да, түшүнүксүз жазылган. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мыйзамды мындай четке кагылган бойдон эле кетириш керек бул эми. Азыр чыгат, мен кабар алып келем деп, жайнаган үй бүлө чыгат. Өкмөт көтөрө алабы, көтөрө албайбы, бул бир вопрос. Экинчиси, бу жерде дагы афгандар жөнүндө, Афганистандын согушуна парсын аткарган жөнүндө мыйзам бар. Вот ошону оңдосок болот. Себеби дегенде, курман болгон балдардын иштеген аялдары иштеген жеринен баягы эс алууга барат деп атат, путевка менен. Азыр иштебейт деле көбүчү, ошон үчүн аерге биз өзгөртүү киргизсек болот. Жашаган жери аркылуу депчи. Ошон үчүн менин сунушумду колдоп койсоңуздар, урматтуу депутаттар. Рахмат, Кожобек Жайчыбекович. Түшүнүктүү. Кийинки сөз Жапаров Акылбек Үсөнбекович. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, негизи маңызы мыйзамдыкы туура эле. Биз эң башында мурундагы өкмөттө жүргөндө кийин дагы колдоп келгенбиз. Министерство оборонода атайын список бар. Минсоцтрудта дагы атайын тизмеси бар. Социально уязвимый үй бүлөлөрдүн. Бул кедейлердин, анан бечаралардын. Биз азыр капитализм куруп атабыз. Капитализмдин доорунда байлар болот, бул аларга тиешеси жок. Орто катмар болот, бул дагы аларга тиешеси жок. 800 миңден ашык үй бүлө байлар менен орто катмарга кирет. Ал эми кедейлер менен бечаралардыкы болгон 300 миң үй бүлө. Мындан ары ар бир мыйзамда биз иликтеп, тактап туруп, ушу колунда жоктогуларга жардам бере турган мыйзамдын баарына жардам беришибиз керек. Ошонун мыйзамдардын бири ушу мына жакында эле өзүңүздөр билесиздер, биздин урматтуу президентибиздин чоң атасы дагы табылды.
Убакыт. Секунд берип койсоңуз. Ошондой убактарда мен ойлоп атам, Минсоцтруд менен Минфин биздин комитеттер менен бир чечимге келип, муну 3-чү окууга, 2-чи окууга алып келип, Минобороны силерди унчукпай отурбай, бул ыйык нерсени сактап калышыбыз керек. Советтер Союзу жок, бирок жүрөгүбүз бар да. Советтер Союзунун убагында төрөлгөн кишилер бар да. Ошон үчүн өлгөн биздин аталарыбыз бар да. Мен Жапар деген атам ошол жакта каза болгон. Тайата дегенди билбей калдым, Чоң ата дегенди билбей калдым. Все нашел. Рахмат. Убактыңыз аяктады. Кезектеги сөз депутат Алы Азымович. Сизде берилет. Рахмат. Мен да бир мындай калуу иретинде айтып кетет элем. Четке калышында колдойм бир жагынан, экинчи жагынан бул мыйзамда керек да негизиненчи. Бирок бул мыйзам дагы иштелип чыгыш керек, кошумчаланып. Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары менен эле чектелбей, башка да согуштар болгон да. Мына Афганистанда азыр айтып кетти жогоруда коллегам. Андан сырткары бизде Жакшыруун кандайдыр бир көп дагы Союз убагында болгон согуштар, ал жакта да биздин жарандар калып калгандар бар. Мүмкүн азырактыр, бирок калып калгандар бар да. Менимче ошолорду да кошумча кылып кошуп, муну мен биринчи окууда да айттым эле, кошуп туруп, анан кайрадан иштеп чыгып, тактап өкмөт менен макулдашып алып келсе, бул мыйзам кийин карасак болот деген каалоон айтып кетет элем. Рахмат. Рахмат. Сөз Никитенко Наталья Владимировна. Сизге берилет. Рахмат. Уважаемые коллеги, любое государство, оно в принципе обозначает себя на карте мира тем, как оно относится к своей истории, к своему прошлому. Как мы можем вот по данному законопроекту принимать решение об отклонении, когда речь идет о том, что нужно отдать дань памяти людям, сложившим головы за то, чтобы мы сегодня здесь сидели, жили, развивались и думали о будущем? Мы говорим финансы. На различные празднества и так далее государство не готово экономить. В данном случае было положительное заключение правительства. По моей информации, речь шла о том, чтобы выделить только 3 миллиона в год для того, чтобы люди из социально уязвимых слоев, я подчеркиваю, это обозначено в законопроекте, могли поехать к месту захоронения родных и близких, которые сложили головы в Великой Отечественной войне. Я считаю, что, отклоняя данный законопроект, мы высказываем абсолютное неуважение к собственной истории, к собственной стране и к собственным гражданам. Я думаю, что те отряды поисковиков, те организации, которые предложили инициативу данного законопроекта, они достойны огромного уважения и благодарности за их работу. Я считаю, что нужно законопроект вернуть в комитет, проработать с правительством, выделить необходимые денежные средства и в течение каждого года выделить определенную сумму, установить квоту. Речь не идет о том, что любой заявившийся в любой момент времени сможет поехать. Это же регулируется постановлениями правительства, определенными подзаконными актами. На эту сумму в год составляется живая очередь тех семей и людей, которые хотят и в состоянии поехать к месту захоронения. И все. Это абсолютно достижимые, реализуемые цели. И я прошу убрать всякие политические нюансы отношения к инициаторам данного законопроекта. Подумать непосредственно об истории страны, о тех людях, которые... Рахмат. Бул жерде эч кандай саясат жок деп ойлойм, депутаттар. Урматтуу депутаттар, урматтуу Наталья Владимировна, я особо хочу подчеркнуть, что на протяжении 1 года и 3 месяцев, как я уже в своем докладе отметил, что в первом чтении законопроект был принят в 2017 года. На протяжении этого времени на комитете мы бесчисленное количество раз рассматривали, и мы были движимы исключительно этими же соображениями, о которых вы сейчас сказали, отдавая дань памяти нашим отцам, дедам, и мы обеими руками были за принятие этого законопроекта. Мы лишь ратовали за то, чтобы мы приняли рабочий закон, который бы работал, а не утопический и популистический в некотором смысле. Мы настойчиво, я как председатель комитета, настойчиво требовали от правительства заключения. При принятии в первом чтении правительство дало заключение
с такой формулировкой, что правительство не возражает принятию этого данного законопроекта в случае обнаружения источника финансирования. Так вот, мы на протяжении года и задавали вопрос, а кто должен обнаружить этот источник финансирования? Разве мы, Жогорку Кеңеш, или комитет? Мы лишь выступали за то, чтобы каждая ветвь власти, мы как законотворческая занимались своим делом, а исполнительная власть в лице правительства своим делом обнаруживала этот источник финансирования и предоставила нам расчеты. К сожалению, этого именно здесь я и вижу некоторые политические моменты, что на протяжении года была некая попытка перевалить ответственность на Жогорку Кеңеш. Мы до последнего поддерживали, но грубые расчеты в конце концов показали, что из республиканского бюджета, из расходной части потребуется более 20 миллиардов сомов. Но вы же понимаете, 3 близких родственников погибшего ветерана, кто откажется от возможности съездить на место захоронения в Германию, в Голландию, в Австрию или в Венгрию? Самые, я еще раз подчеркиваю, самые грубые подсчеты показывают, составленные правительством, что более 20 миллиардов. И есть таблица, если кому-то нужно, мы можем раздать, из чего состоит эта сумма. Поэтому, урматтуу депутаттар, мен дагы баса белгилеп кетким келет. Бул керектүү мыйзам, жакшы болмок. Эгерде биздин экономикабыз ошого чыдаганда, мүмкүнчүлүк бергенде. Мен деле Наталья Владимировнага окшоп, той топурлардын кескин түрдүнө азайышына эки колдоп кубаттайт элем ал идеяны. Туура, балким ошол каражаттарды ушундай максатка жөнөтсөк, туура болот беле? Туура болот беле эмес, туура болот эле. Бирок бул биздин практика көрсөткөндөй, мына кече биз бюджеттин 2017 жылдын аткарылышын карап атып, чек ара, улуттук коопсуздук кызматы, Генштабтын, ГКДОнун бюджеттеринин аткарылышын карап атып, 55, 57, 60% каржылап атканын көрүп, анан кайсы чек арадагы көйгөйлөрдү көрүп атасыздар? Андай эле үнөмдөй турган болсок, ошол жака жөнөтөлү. Үнөмдөп аткан каражаттарды. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, туура түшүнүңүздөрдү мен өтүнөт элем. Рахмат. Рахмат. Кезектеги сөз депутат Шыкмамат Алмамбет Насыркановичке берилет. Урматтуу депутаттар, тарыхты мылтык менен атсаң, тарых сени замбырек менен атат дейт. Биз ошол ата-бабалардын арбагын сыйлабай, ошол согушта курган болгон ата-бабалардын арбагына таазим этүү деген мыйзам бул, жалпак тил менен айткандачы. Анан Исхак Айтбаевич абдан туура айтат. Өкмөт бул өкмөттүн чабалдыгы, өкмөттүн алсыздыгы, өкмөттүн мындай бюрократияга балынып кеткен да. Мыйзам келсе эле 20 миллиард деп ким айтты силерге? 20 миллиард керек деп. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, жылына 3 миллион сом деп порог коюп койгула, ушуга бөлүнөт деп. Мына жылына 3 миллион сом ата-бабанын арбактары үчүн табылбайбы? 3 миллион, же 5 миллион деп койгула. Порогду коюп. Анан 20 миллиард деп элдин үрөйүн учурбай. Туура айтат. Маңызы жок той топурга 10 миллиардтарды коротуп атпайсыңарбы? Ошондуктан, урматтуу комитеттин төрагасы Исхак Айтбаевич, сиз макул болуп, бул мыйзамды экинчи окууга кайра комитеттин режимине жөнөтөлү, өкмөттөн кайра заключение алалы, жылына 3 миллиондон ашпаган акча бөлүнөт деп койсо болот. Мен да бул мыйзамды окуп чыккам. Анан 20 миллиард деп элдин башын айлантып, парламентти башка бир нукка буруп, акчага таябай. Бул жерде, урматтуу төрагалык кылуучу, мен ойлойм, бул өкмөттүн чабалдыгы. Именно өкмөттүн айынан бул мыйзам өтпөй атат. А эгерде биз ошол улуу ата мекендик согушта курман болгон сөөгү ошол жакта калган адамдарга таазим эте албасак, биз анда эмне деген мамлекетпиз? Эгерде мамлекеттик деңгээлде ушул бир 3 миллион сом бөлө албасак. Анан мага бир 10 секунд кошуп койсоңуз. Урматтуу өкмөттүн өкүлү Ашырбек Мойдонович. Андан көрөк. Министерство здравоохранения жакында токтом кабыл алды, приказ кабыл алды. Үй бүлөлүк медициналык борбордорду реорганизация деп. Мына ошол приказ чыккынчылык. Ошол приказ адамдардын саламаттыгын сактоонун первичный уровенде талкалайт.
Бул ошо Министерство здравоохранениянын бюрократияга алынып, үй бүлөлүк борборлорду азыр башкача кылып, реорганизация кылып, ал жердеги штаттарды башка жакка ташыган атат. Кошумча убакыт берилди, Алмамат Насырканович. Байкабай калдыңыз окшойт. Кийинки сөз Айнур Тойчуевна сизге берилет. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Народ, не знающий свою историю, не почитающий свою историю, будет изучать историю чужого государства. Я считаю, что в истории нашего государства было ужасное событие, когда тысячи кыргызстанцев участвовали в защите своей родины, тысячи кыргызстанцев погибли, тысячи кыргызстанцев вернулись и дальше не смогли полноценно в силу ранений жить. Поэтому я думаю, что те 3 миллиона сомов, которые предусмотрены были в первом чтении, я очень хорошо помню, на бюджетном комитете речь шла о 3 миллионов для родственников погибших в Великой Отечественной войне. Я думаю, что вопрос поддержки данного законопроекта, концепции, он безусловен. Я предлагаю комитету, профильному комитету, регламент позволяет это, вернуть данный законопроект, проработать его. Еще раз с профильными государственными органами, Минсоцразвитием, возможно, уточнить дату и поддержать данный законопроект. Уважаемые коллеги, ну просто это наша дань памяти нашим кыргызстанцам, нашим отцам, дедам. Мы не можем отклонять данный законопроект. Я очень прошу поддержать данный законопроект, вернуть его в профильный комитет для доработки. Рахмат. Рахмат. Наталья Владимировна, сөз сизде. Рахмат, вот из слов председателя комитета у меня сложилось впечатление, что законопроект поддержан парламентом и комитетом в первом чтении, он всем нравится, судя по выступлениям, все понимают его значимость и важность для страны. Но, тем не менее, парламент и комитет не может справиться с правительством, которое обязано дать внятное заключение с расчетами, этого не делает. И потому что не может парламент справиться с правительством, которое не дает заключения, законопроект предлагается к отклонению. Звучит именно так. Я считаю, что это абсурдная логика. Я считаю, что правительство должно ответить за свое бездействие, в течение года не предоставив точные расчеты. Была приведена фраза «по грубым расчетам 20 миллиардов» и так далее. Кто составлял эти грубые расчеты? В материалах я абсолютно не увидела приложения никаких расчетов, это первое. И второе, речь шла в разговорах с правительством и Министерством финансов, вот представитель замминистра финансов сидит, я думаю, вы должны ответить по суммам, о том, чтобы в год установить лимит, определенную квоту. Все понимают, что есть дефицит бюджета, но это регулируется правительством и парламентом через бюджет. Мы можем установить определенную сумму, речь шла, например, 3 миллиона в год. И в рамках этой квоты установить живую очередь. Мы прекрасно понимаем, да, что такие механизмы принимаются по другим направлениям, когда квота в рамках бюджета определена. Почему не применить к этому закону? Почему не разработать подзаконные акты? Как только речь касается истории, культуры, здесь же возникают различные проблемы и сложности. Никто не заинтересован. Прошлое не нужно. Ни исторический музей оказался не нужен, потому что интересные коррупционные схемы гораздо привлекательнее. А сейчас мы будем экономить на ветеранах Великой Отечественной войны? Уважаемые коллеги, нужно вернуть в режим второго чтения, заставить правительство дать внятное Рахмат. Кезектеги сөз депутат Примов Улан Бердибаевичте берилет. Рахмат, Иван Сакбекович. Урматтуу Исхак Айтбаевич, мен суроом сизге да. Негизги критерий болуп комитет чечим кабыл алганда четке кагуу боюнча бир гана акча каражатына сиздер токтолдуңуздарбы же болбосо дагы башка бир критерийлер болдубу четке кагуу боюнча кандайдыр ушул чечимге келиш үчүн? Дагы бир жолу кайталап коесузбу сурооңузду?
Мен убактымды токтотуп туруңуздар. Убакыт токтотуп турлак, суроону кайталап койсун. Мен суроом Иса Айтбаевич, ол аталган мыйзам долбоорун четке кагуу боюнча сиздер чечимге келбедиңиздерби? Ошого негизги бүтүм акча каражаттын жоктугуна байланыштуу ошондой чечимге келдиңиздерби? Же дагы башка кандайдыр бир критерийлер, же дагы башка бир суроо талаптардын негизинде сиздер ошондой бүтүмгө келдиңиздерби? Рахмат сурооңузга. Башка эч кандай негиз жок. Каражаттын тартыштыгы жана каражаттын жоктугу гана себеп. Мен мынакей буга чейинки Наталья Владимировнанын сөзүнө дагы кошумча сиздин сурооңузга дагы жооп. Мына Алтынай Сейитбековнанын колу менен келген кече комитет ушул катка таянып, ушуну негиз кылып чечим кабыл алды. Мен сиздерге окуп берейин. Учитывая, что количество погибших и без вести пропавших кыргызстанцев составляет более 56 тысяч кыргызстанцев, по предварительным расчетам Министерства финансов Кыргызской Республики, для реализации указанного законопроекта потребуется более 28 миллиардов сомов. Из среднего расчета проезда и проживания 3 близких родственников военнослужащего без вести пропавшего в годы Великой Отечественной войны, учитывая ежегодный дефицит республиканского бюджета, считаем принятие законопроекта о ветеранах войны нецелесообразным. Ушул негиз болду. Мына бул жерде урматтуу депутаттар айтып өттү 26 миңден ашуун, 28 миллиардтан ашуун акча каражат керектелет депчи. Сиздер Иса Айтбаевич, экинчи окуунун режимине кайтаруу боюнча сиздин жеке оюңуз? Эми мындай да, мен жеке оюм, биз мыйзамды кабыл алып атканда иштей турган мыйзам кабыл алсак жакшы болот эле да. Иштебей жаткан мыйзамдарыбыз ансыз деле толтура. Идея өзү жакшы, мыйзам жакшы болот эле, бир туугандары барып Куран окутуп келсе. Бирок мен буга чейинки айткандай, мына кечеки эле 17-жылдын бюджеттин аткарылышын карап, биздин чек арачылардын жана башка күч органдардын биздин комитетибиздеги карамагындагы министрлик ведомстволордун бюджеттин аткарылышы 56-58%га каржынын тартыштыгынан аткарылганын көрүп туруп, мен бул мыйзамдын кайтарыштын жана караштын зарылдыгы жок деп эсептейм. Рахмат. Ушундай эле биз эгерде башканы үнөмдөп туруп, ошол бюджетибизде 100% каралган нерселерди каржыласак жакшы болмок. Рахмат. Урматтуу Иса Айтбаевич, урматтуу депутаттар, мен дагы жогоруда коллегамдын сөзүн колдоп кетер элем. Эми биздин акча каражатыбыздын тартыштыгына байланыштуу ошондой эле бул мыйзам долбоорун эртең толук кандуу иштеп кетишине кандайдыр бир акча каражатына байланыштуу дагы бир себептерден улам иштебей калышына биз дагы жогорку кеңеш ошого кептелип калбайлы. Ошон үчүн мен аталган комитеттин корутундусун колдоп кетүүгө чакырат элем, урматтуу коллегалар. Эми бирок ошол эле учурда биздин ошол согуш майданында каза болгон биздин ата бабаларыбыздын эч качан алардын эрдиги, алардын кылган эмгеги унутулбайт деп ойлоймун. Ошон үчүн эми тилекке каршы комитеттин корутундусун колдоп кетүүгө чакырат элем. Рахмат. Рахмат. Кезектеги сөз депутат Самигуллина Альфия Ильдаровна. Спасибо большое. Мои коллеги много говорили об истории страны и о том, что необходимо чтить память. Но вот здесь вот 27-й пункт. В случае смерти военнослужащего его семья имеет право на проезд к избранному семье новому месту жительства. Это мы тоже отклоняем, да? К правительству или к кому мне обратиться? То есть военнослужащий погиб при исполнении своего служебного долга. Семья хочет переехать с какой-то части, которая находится в приграничном районе, на другое место жительства. И мы эту семью исключаем, не помогаем этой семье, она на свои средства, мы знаем, какие заработные платы у военнослужащих у нас сейчас, и эта семья остается жить на границе или копит деньги, чтобы переехать на другое место жительства. Ответьте, пожалуйста, кто вот... Я отвечу. Вносимые извинения не касаются этих моментов. Почему не касается? Вот посмотрите, у нас... Вы смотрите на действующую редакцию закона о военнослужащих.
предлагаемые изменения в данном законопроекте касались лишь проезд и возврат к месту погребения. Откройте, пожалуйста, таблицу и посмотрите. Пункт 21 изложить, статьи 25 изложить в следующей редакции. Я умею читать, у меня глаза все видят. Если вы где-то что-то не заметили, то это вот есть в компьютере. Я хочу поддержать своих коллег, которые выступали «за». И хочу обратиться к коллегам-депутатам. Если мы будем смотреть на то, что у нас в бюджете нет средств, мы никогда ни к чему не продвинемся. И не будет стимула увеличивать этот бюджет, потому что мы постоянно ограничиваем себя. Есть, например, в Министерстве здравоохранения комиссия, когда 100 человек посылают на оперативное лечение в Турцию. Вы думаете, у нас всего 100 человек, которые нуждаются в оперативном лечении? Причем в оперативном лечении, когда речь идет о жизни и смерти. Но есть квота 100 человек, а заявлений больше 1000. Из этих 1000 нужно выбрать всего 100 человек. И в Министерстве здравоохранения этот выбор... И я прошу со всей серьезности правительства отнестись к этому вопросу, и можно точно так же установить квоту, например, 5 семей в год или 10 семей в год. И если военнослужащий погиб, мы должны, обязаны его семью поддержать, потому что иначе никто не захочет погибать и охранять наши рубежи. Спасибо. Рахмат. Сөз депутат Мавлян Махват Ергешевна. Танапискедагы убакыт аз калды. Рахмат. Мен суроом төмөнкүдөй. Ошо улуу ата мекендик согушта дайынсыз көмүлгөн жери белгисиз болгон канча жаран бар биздин? Мен жооп берейин. Махват Ергешевна. Бүгүнкү күндө ошол 56 миң жарандын ошол согуш убагында каза болгон дайынсыз деп ошол цифра бар. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө ошол захоронениянын аныкталган саны 25. Ошол Европада, Россияда, Белоруссия, Украинада. Ошол дайынсыз жоголгон жарандарыбыз табылганда акча бөлүнүп турабы ошол кезде? Жарандарыбыз табылганда акча бөлүнүп турабы ошол кезде? Коргоо министрлиги тарабынан 3 үй бүлөсүнүн 3 мүчөсүнө. Бүгүнкү күндө ошол мыйзам ошол жөнүндө болуп атат да, ошол жака барып келүүсүнө. Күндө карайбыз. Бүгүнкү күндө бизге кайрылган үй бүлөлөрдүн ошол курман болгон барып келели деп кайрылган саны 12 жарандын туугандары кайрылган да бүгүнкү күндө акыркы 3 жылдын ичинде. Мен ойлойм, мамлекеттен акча сөз бөлүнүп бериш керек. Буга чейин мага бир үй бүлө кайрылган. Мен өз жаныман бир аз акча бөлүп бергем, өздөрүнүн каражаттарын чогултуп араң дегенде барып келишкен да. Бул абдан маанилүү нерсе. Ошондуктан ушул каражатты бөлүү жагыны сөз биз карап беришибиз керек. Мамлекеттен, өкмөттөн акча бөлүшүбүз керек бюджеттен. Ушуну айткым келет да. Рахмат. Суроого талкууга жазгандар аяктады. Комитеттин кортусу жок үчүн Иска Айтбаев сөз сизде, добуш менен чечебиз го. Кечирип коесуздар. Кечирип коесуз, Иска Айтбаев. Талкуу бар экен. Алмамбет Насырканович. Урматтуу депутаттар, биз шайлоочуларга барганда мына ар бир фракциянын убадалары бар. Эмне деп айттык элек? Мына жалпы парламенттин, жалпы өкмөттүн за границага барган командировкалардын акчасын өкмөт бергилечи бизге. Канча миллиард чыгат экен? Мына депутаттар, чиновниктер командировкага за границага барганга мамлекеттен канча акча кетип атат? Миллиард, 20 миллиард ошол жака кетип атат. А карапайым элге багытталган бир кичинекей мыйзам келгенде акча жок. Мамлекеттин акчасын экономдоп каласыңар. Давайте анда командировкаларды кыскарталы. Закон кабыл алып туруп. Жылына 10 кишиден башка чыкпасын деп. А бул ата бабасынын арбагына барып, таазим этип кетсин, мамлекеттен жылына 3 миллион сом бөлүнүп койсун десе, жок деп караманча мындай каршы туруп атабыз. Уят да бул. Ошондуктан өкмөттүн өкүлү. Мына комитет макул болбой атпайбы? Биз азыр добушка коелу, көрөбүз кандай болот. Эгерде экинчи окууга кайрылып калса, силер, урматтуу өкмөттүн өкүлү,
жылына 3 миллион сом бекитип бергиле. Ал эми болбойт дем бул. Рахмат. Ушу менен суроого жана талкууга жазылган депутаттар жыйынтыкталды. Сөздү өкмөт өкүлү Минфиндин орун басары сурап атат. Сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Бул маселе боюнча биз жана Исхак мырза айтып кеткендей карап бардыгын карап чыкканбыз. Мен маалымат иретинде айтып коеюн. Жана айтылып кетти, 56 000 биздин ата-бабаларыбыз ошол Европа өлкөсүндө, СНГ өлкөлөрүнүн батыш жагында калган. Бүгүнкү күндө жана айтылып аткан 3 миллион жыл сайын каралган деген бул туура эмес. Себеби ал мыйзамда 3 миллион жөнүндө сөз болгон жок. Эгерде bir жылда 100 киши кайрыла турган болсо, ошондо барып келет. Анда кошумча 51 миллион 200 миң кошумча талап кылынат. Бул ошол каза болгон кишинин 3 жакын тууганы, алардын bir кишинин барып келишине, эгерде биз орточо эсеп менен эсептегенде, бул Германияны эсептедик, себеби ар жагы Франция, Нидерландыны эсептеп ошо орто жолу Германия деп, bir кишиге 170 800 сом болгон. Эгерде 3 киши барса 512 000 сом болот. Bir жылда мына өткөн 17-чи жылдары 125 киши кайрылды. Ошол ГКДОго, финансы министрлигине тийиштүү туураларга, ГКДОго, финансы министрлигине тийиштүү туураларга 540 бул Белоруссияда, Украинадан 233, ушундай анан Германияларда. Ошондуктан бул жерде азыр ошо акчанын жогуна байланыштуу бул кошумча талап кылынат. Ошондуктан өкмөттүн ошондой жыйынтыгы, корутундусу чыккан болгон. Рахмат. Анда экинчи микрофон, 6-чы микрофон. Рахмат, урмат. Алло. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, эртең күн тартибинде өкмөттүк саатты бир жумага жылдыр боюнча өкмөттөн сураныч кат келип түштү. Макул болсоңуздар добуш менен чечип берсек, анткени өкмөттүк саат ар бир айдын аягында өткөрүлөт. Урматтуу төрага, ушул маселени добушка коюп бериңизди суранам. Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон. Достамбек Артизбекович, вот сейчас замминистра финансов дал информацию, большие цифры по погибшим и так далее. Но я хочу еще раз отметить, правительство определяет порядок и процедуры своими подзаконными актами и квотами. Закон описывает право семьи поехать. Но, как мы с вами знаем, уже многие семьи сами смогли поехать на место захоронения и так далее. Речь идет о социально уязвимых семьях, которые не имеют такой возможности. И это обязанность государства обеспечить эту возможность. Поэтому большие цифры приводить и пугать не нужно. Можно, конечно, взять все захоронения сейчас, преподнести эту сумму, как будто все люди сразу в один год поедут. Не надо вводить в заблуждение. Составляется очередь. Альфия Айдаровна сказала, такая практика есть. Составляется очередь и выделяется квота, определенный бюджет на год. И никакой проблемы здесь нет. Это искусственная созданная проблема и нежелание правительства работать над тем, чтобы провести точные расчеты и предложить подзаконные акты, предложить механизмы. Но парламент, я считаю, должен потребовать от правительства в рамках своих контрольных функций и в режиме второго чтения доработать эти нормы, получить адекватное заключение правительства по этому вопросу. Достамбек Артизбекович, пожалуйста, поставьте предложение вернуть в комитет в режиме второго чтения на голосование. Несколько депутатов внесли это предложение. Вы его должны поставить на голосование. Рахмат, Наталья Владимировна, добуш менен чечилет. Анда тийиштүү комитеттин корутундусун окуу үчүн сөз примат кечиресиздер. Биринчи микрофон чыгып калды. Рахмат, урматтуу коллегалар, урматтуу каржы министрликтин өкүлү. Мен дагы бир жолу өтүнөтүлөм. Өкмөт дагы бир жолу ушул маселени, каржы маселесин өзүн баягы подзаконными актами мындай чечсе болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр мыйзам долбоорду колдоп эле, кийин өкмөт, Министерство финансов подзаконными актами, точными расчетами, как уже предложили наши коллеги, очередь, квота, ушул подзаконный акттар менен, подзаконными нормативными актами отрегулировали вопрос финансирования. Мен ойлойм, дагы ушул дагы бир жолу комитетке кайрылат элем, комитеттин төрагасы, биз билебиз, мындай
бул маселе боюнча сиздин да позицияңыз оң. Эми урматтуу коллегалар, биз Конституцияда, баш мыйзамыбызда биринчи беренесинде Кыргызстан социальное государство деп декларация кылабыз. А эмнеге биз кылган ишибиз, эмнеге биз кылган мыйзамдарды биз наоборот концепциясын тескеринче көрүп атабыз. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөттүн мүчөсү, урматтуу комитеттин мүчөсү, комитеттин төрагасы, мен дагы бир жолу сиздерге кайрылам. Бул маселе боюнча дагы бир жолу комитетке кайрылып, дагы бир жолу так эсептөө маселесин карап чыгып, ушул мыйзам долбоорду биз колдош керекпиз. Рахмат. Кечирим сурайм. Рахмат. Долбоорду биз колдош керекпиз. Рахмат. Кечирим сурайм. Рахмат. Урматтуу депутаттар, убакыт болуп калды, танапсыз. 6-чы микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Биз сунуш бердик. Экинчи окуу режимине кайра жөнөтөлү деп. Ошону добуш коюп койсоңуз. Анан урматтуу депутаттар, уят болбойлу. Муну экинчи режимге жөнөтүп, кайра карап чыгалы өкмөт менен. Анан өкмөт бир кат жазып койду деп эле чалкабыздан кетпей. Рахмат. Уят болобуз. Анда тийиштүү комитеттин корутундусун угалы, анда тийиштүү комитеттин корутундусун окуу үчүн сөз Пирматов Искак Айтбаевичте. Жо, добушка койбойлубу? Комитеттин урматтуу төрага, мен уруксат берсеңиздер, Альфия Элдарынын суроосуна жооп бере албай калдым. Жооп берип коеюнчу. Уважаемая Альфия Элдаровна, я вам пытался донести мысль, вы, наверное, меня не поняли. Если посмотрите сравнительную таблицу, в первом столбце прописана действующая редакция. Ваши опасения, я на них ответил, они не касаются, изменения не касаются действующей редакции. Эти нормы, что переезд в случае смерти военнослужащего, они заложены в действующие. Их никто не вносил. Изменения касаются лишь проезд к месту погребения погибших в Великой Отечественной войны. Поэтому я вам объясняю, что в первом левом столбце прописывается, как правило, действующая редакция. Затем вправо идет изменение, и в самом конце пишется окончательная редакция. Поэтому ваши опасения напрасные. Они не касаются этих моментов относительно переезда близких родственников погибшего военнослужащего. Спасибо. Урматтуу депутаттар, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин 25 сентябрда корутундусу мыйзам долбоору четке кагылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экинчи окууда четке кагуу сунушталсын. Рахмат. 6-чы микрофон. Урматтуу төрага, биз сунуш кылбадыкпы? Экинчи окууга кайра жөнөтөлү деп. Добушка коюңуз, өтпөсө анан комитет корутундусун чыгарсын да. А комитет корутундусун чыгаргандан кийин бул автоматтык түрдө добушка кетип калып атпайбы? Алмет Насыров, комитеттин корутундусун окусын, депутаттар уксын дедим да. Баарын тегиз алып бара алды. Туура, эми добушка коелу. Кайра экинчи окууга режимине жөнөтөлү деп. Сунуштарды азыр сиздерден сунуш келип чыгып атат, регламент жол берет экен, анда добушка коюп беремин. Бардыгы добушка коем, урматтуу депутаттар. Добуш бериңиздер. Макул 42, каршы 4, баары 46, катталды 82, сунуш өттү, урматтуу депутаттар. Анда тийиштүү комитетке кайра кайтарылып, комитетте каралат. Мыйзам долбоору.